manje wophuthi ngikutshele ne ngisasho namanje wophuthi ngikutshele abayekela ukunyatha ama-play pirates ubonile bangena umfukeni ukuthi igame ishintshile ubonile ukuthi igame ishintshile bahlangene banowapolisi wangena usibilibili ungene late umahopa wangena naye ubonile ukuthi igame ishintshile abakela ukudalisela amakhehla bagugile omadiba mfowethu bayigxayile indima yabo kuphelile omundawo bagugile bebayenzani namhlanje igoli lokuqala sidliswe umndawo no-goalkeeper wakhe ya wophu kumele bayihloniphe i-World Cup lena i-World Cup le ugoalkeeper we-Sundowns bekumele bamthathise umhlala phansi ngisasho namanje abamthuke mabafuna ukumthuka le goli lingene ngemistake yakhe uPeterson bengeke lingene lela bhola uhlulwa yini ukunwaba inyawo avimba ibhola uhlulwa yini nako-ke lokho besukufuna kuleli khehle ubabonile benzeni abafana abancane ngisasho ukuthi abanikeza abafana abancane ithuba bagugile labantu babo labo Modiba labo Mundawo badlalela indima yabo bakhathele futhi bakhathele umuntu bekazama namhlanje ne kuma player Sundowns umukwena noMaseko badlale kakhulu badlalile ngifuna ukungasho wabona umukwena noMaseko badlalile kodwa uMundawo bekangekho egemeni ugoalkeeper ku-West futhi abanikeza ithuba abafana abancane bazozidalela ibhola silifunayo wabona kube kuthiwa ungena umulemi kube kuthiwa umulemi ukhona umulemi wapolisi lapha phambili bese kuba umfukeni ngiyakutshela laba besobashana draw akunalutho la akunalutho uRenas bamfakeleni yini into ayenzile kumagame amabili una-2 game ayikho into ayenzayo zofela ukuthi bekakora ngesikhathi sakhe kuphelile bhuti kuphelile imangaba bacabanga ukuthi uRenas wabo uzobhalisa igama la ku-World Cup kethe ngiyala ngumabaso ayikho into ezoyibhalisa la ayikho into ezoyibhalisa uRenas wabo la ya abangithuke mabafuna ukungithuka abanikeza ithuba ingane ezincane wabona kule last game namhlanje nesekumele sithandezele ukuthi iSouth Korea iwine yeah ayiwine iSouth Korea iSouth Korea ayiwine so ibamba thina leGuinea kule game singayibamba sesingayibamba hayi draw ayifuneki ngoba mabangake badraw labantu bazospress labantu bajima kabuhlungu ngabo uyibonela ijim yabo mina bangithusa basasejimini sikakayo ebholweni abawine ngoba ngiyazi ukuthi mayingake yawina iSouth Korea ne laba bazoyishaya iMexico ayikho laba bazoyishaya la bese baphuma bonke sihambe thina ungazizwa kanjani ubona bafana qualify kokuqala ayiyele kuma group stage akube iholiday lento yakalamaphos ukuthi kuyoba iholiday mangaba sithatha iWorld Cup ayibe manje mangaba siya qualify ayibe mangaba siya qualify siya kuma group stage akube iholiday